في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ناو خدای پر دلوان کار. إذا الشمس كورت اگر روز هات پیچان و رونهیاوی نما. وإذا النجوم انكدرت و اگر ستر رجیان و گشاتیاوان چو. وإذا الجبال سيرت و اگر چیا اجسر عردی هاتن برن و وکی توزا کهیر لهاتن. وإذا العشار طلت و اگر حشترت السرزان هاتن هیلان و جبیر کرن. وإذا الوحوش حشرت و اگر حیوانات هوو و کیوی هاتن کم کرن و بناو کفتن دا حقوان جیک بیت استاندن. وإذا البحار سجرت و اگر دریا وسط جیبون حتت سرداد چن و جد پقن و آوان رادبت. وإذا النفوس زوجت و اگر نفس ادگل یت وکیوه هاتن کم کرن. وإذا الموءودة سئلت و اگر روز قیامت پسیار شوی کچه هاتا کرن یا کوب ساخی هاتی وشارتن. بأي ذنب قتلت او چه گناه او هاتا بو وشارتن. وإذا الصحف نشرت و اگر کتابت کریارا هاتن برچاف کرن. وإذا السماء كشطت و اگر عسمان جهوی هاتا را کرن. وإذا الجحيم سعرت و اگر هاتا هل کرن و شاراندن. وإذا الجنة أزلفت و اگر بحشت جه خوشی بو خدا نتوی ید تقوی دار هاتا نزی کرن. علمت نفس ما أحضرت اگر او همی تشت هاتنا کرن هر نفسک دی باش زانت کانه چو باشی یان خرابی کریه. فلا أقسم بالخنس خودی ابوان ستیرا سیند خار یت پروژه رونهیوان اد ایتا وشارتن. الجوار الكنس یت کدچن و خل برجت خوفت شیرن. والليل إذا عسعس و بشوی اگر بطاریا خوفهات. والصبح إذا تنفس و بسپیده اگر هاتو گشبو. إنه لقول رسول كريم هندیه في قرآن یا پیغمبرک بقدر او گهاندیه کو جبریل صلاف لبن. ذي قوة عند ذي العرش مكين او خدان هز السرویتشت فرمان پیله هاتیه کرن خدان پیکه که بلندل نک خوده. مطاع ثم أمين ملیاکت گهداری اوی ادکن والسروی وحی او دینت او یدس پاک و امینه. وما صاحبكم بمجنون ومحمد اوهين اتنياصن نيدينا. ولقد رآه بالأفق المبين وبرستي محمد جبريل الآسوي مظن ديت. وما هو على الغيب بضنين وود جهندنا وحي دا يقل سنينا. وما هو بقول شيطان رجيم وفي قرآن قوتنا الشيطان كش رحمة خده دركرينينا بلكي او قوتنا خده وحيوية. فأين تذهبون وجا عقل هوا ده هوا كيف بات پشتیوان همي دليلت اشكرا
هين دروب قرآن كان إن هو إلا ذكر للعالمين اما او بير اينانك جخود بو همي مروفا لمن شاء منكم أن يستقيم بو هجي حسبك تجهوا كل سر حقي وباوري خراست بكات وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهن نشن خراست بكن اگر حسكرنا خده خدای همي چكريال سر نبت